Şimdi tedbirimizni açmak için Hanife Hanım'a söz vereceğim. Buyurunuz. Çok sağ olun siz geldiğiniz için. Biz toplandık sizni dinlemeye, işitmeye. Kidrep hükümeti aktif kişiler geldiler. Ve başlamak için kendi ana dilimizin muhitine ve böyle millilik ruhumuzga, millilik muhitine dalmak için ben Leyla Hanım'ı mikrofonga davet edeyim. Buyurunuz. Bu dünyada uç nesneden korkarım aman bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm. Hiçbirinden asla gönlüm hoş değil aman. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm. Bara bara vardım bir karardaşa aman yazılar gelirken bu garip başa hasret koydu bizni gam kardeşa aman. Bir ayrılık, bir yolsuzluk, bir ölüm. Bir ayrılık, bir yolsuzluk, bir ölüm. Çok padişahlardı tahttan eldirdi, nicelerine gül benzinli soldurdu aman. Nicelerine gül benzinli soldurdu aman. Nicelerine gelmez yolla gondurdu aman. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm. Bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir ölüm. Yıldızı parılday hep yürek ay. Tam yıldızı parılday hep yürek ay. Ayrılmakta gönlümde yoktur nazlı benim yar. Ayrılmakta gönlümde yoktur nazlı benim yar.
Ашық өлеңі. Тозға түше бір қач сүйек, бір қач ашық. Шағал болсаң да, сен іштіракчысың. Шейіп кетсең де, сен іштіракчысың. Қател олсаң да, сен іштіракчы. Тозда серделер бір танылмажақ вүжуд, арқасында сыза өрнеклерні қамчы, этрaf ақсыз, тілсіз, соқ, құрсақат. Ерден атлап кете ашық. Шағал олсаң да, сен іштіракчысың. Шейіп кетсең де, сен іштіракчысың. Қател олсаң да, сен іштіракчы. Залым зұлымлыққа тоймай, залым қанға юына. Залым басып кіре сұрып деревлерінің юртына. Залым өлімлерге тоймай, еп жанларға қас ете. Еп түшлері қычырдай дешет, яйрап кете. Кім тоқтатыр, не тоқтатыр бұ тоймаған ертіжіні. Қач несіл көріп тұрар қатик қандан шышкенini, енді емнеп кеберсін ғайет тойдырды осы. Мой Эзопов язык заплетается, множество узелков до боли. Будут времена, чтобы прямо сказать, это черное, это белое, это вовсе. Чтобы слово, как ствол тополя, без витиеватых завитков. Чтобы слово не стало моей камерой, моей клеткой, моей тюрьмой. Чтобы, может, вовсе лить на сознание, нервы, чувства, не вычерчивать силуэты метафорических мостов. Говорить, жить, вдыхать и выдыхать без лишних слов. Боразанчы юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешхат, бір қайтарма. Чал бір нағме барсын, етсін йылдызларға, чал ақсада берсін дауыш талғаларға. Мен бар сесім еле ерлайымча, ай өлмем мен. Эм порт артуқ, эм шомполны, Урал дағыны. Сесім кетсін, эм долансын қырымны, барсын етсін бұжақларға таңғанға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы, батақларды қайнатып, сел ақтырып, барыме қаст етменіз ел ұзатып, бар келір, үкім сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем опырып, ачар бәдем, філі сатар, қадым дауға ағачылар, шыман беттен келген суық боранлар, қачып кетер қорқып, бақыр поразанда. Бізні сақлар юртымыз, бір түрлі белана. Дағларымыз дивар olur, бұлут векок қалқан olur. Денізіміз кескін қылыч, рүзгар, еплер, кебі бағлар, кечіп болмас, кечмес тұшына. Федакеттен сақлар топырақ, күч ветақат беріш сулар, бұлут векок сема еле күнеш шерқат еле бақар. Юртымыздың evlatlарына топырақ, чөйлер пек тұтар. Баш едірмес, бақылы етер. Фелакетлер yüz vermeyip, қара күнлер бітіп кетер. Bazı nazarlar pek ağır ola. Dersin балабан таш алтындасын, дойла. Тікленіп тұрған көзлерге чыдамақ күч, аңа кене бақ көзлерге, бақ. Не істей сұрамаға менден бұл көзлер? Не білесің сен менің ақында инсан? Bazı бір бақыш ола өлдіріп қоя. Bazı назардан қата аяқ. Не білесің сен менің ақында? Өмірде рас келіштік қач келген. Көзлерін маңа не айта жоқ бола? Не білесің сен? Ве тұшынесің не бер? Көзлерін емде сұрай, ем жауап берейін. Сен мені екі ауычының ішіне сақлап қой. Елден, күнештен, суықтан, яғмырдан, кешеден сақла. Үстіме yavaşçıktan üfle. Sihirli sözlerin nefesin мен ort. Üfle. Мен я ысынырым, я соғырым. Ауычларым içinde мен дойылмаған ағырлықтан, мамадеке пұфчығындан енгіл бір барлықтан. Жүрегімде алтын епмен нағышланған бір исымым. Авада фырланған сырлы тасмадым. Қой мені екі ауычын içine. Сақла. Ашқы. Üfle. Ateşine yanmışım, ben birince kalmışım.
başına yazılmışız. Ben alemli bir kız idim, bahtsız oldum. Açılmayacak önce güledim, sarardım soldum. Açılmayacak önce güledim, sarardım soldum. Endi çoktan beri yırlаған жерім айтып кетесіз, мен оны Сайде әбде Баданинский деп яғни металл жырлайын. Каранчық башқача. Мені ғана назат еyle, не günahım var beni gamdan azat eyle, ne günahım var benim, açılmamış güle benzer nazlı da yüreğim var benim, açılmamış güle benzer nazlı da yüreğim var benim. Kusmeyelim barışayım, merhabat mendedir, merhabat mendeyse kedide olurum sendedir, merhabat mendeyse kedide olurum sendedir. Men kezerim kay olmuşum gayet niçar. Men kezerim kay olmuşum gayet niçar. Bir güzele gönül verdim, o zalim nereden kaçar. Bir güzele gönül verdim, o zalim hep yollar vatanға алып бара, қырым қан дамарларымда аққан, қайда олсаң біле, алтын беш
келешек йырлап өз баласын чагыра элге, суда ак мечит кезлеуге, бакча сарай алушта кефеге бу эпосы менин шиерлерим. Yok olsun yat çizmanın izleri. Bu yerge koz koygan yabancının yok olsun vücudu, ruhu, tili. Bu taşlar bugün gece sakladı dedemnin elini sıcağını. Elbette ki bu повестен bir parça. Lakin зачем забивать себе голову глупостями? У мужа хорошая работа, а теперь еще и прекрасный дом. Правда, не их, но какая разница? Муж говорит, что сразу подумал, что этот дом будет нашим. Светлый, уютный, а какая утварь замечательная. Кажется, прежний хозяин знал в этом толк. Кофейники разных размеров, котлы, кастрюли и даже луженые тазы были произведением искусства. Сразу видно, делали своими руками, для себя, на совесть. Она гнала от себя мысли о том, что это чужое, наверное, нажитое трудом и потом прежних хозяев. Но они же предатели, значит, так и надо. Правда, все недосуг было узнать, в чем именно они провинились. Ей просто хотелось обычного семейного счастья, достатка и детей. Очень хотелось ребенка. Дальняя комната дома все еще хранила следы присутствия в доме малыша. Она запрещала себе думать о том, куда он делся. Прошли годы. Как-то не так все сложилось. Работа у мужа оказалась не такой, как ей когда-то думалось, а довольно нервной. Он умер, когда ей было 60 с хвостиком. Детей не было. Работать она не умела. В это время в Крым стали возвращаться крымские татары, и она ужасно боялась, что однажды раздастся стук в двери и вернутся настоящие хозяева дома, который, кстати сказать, так и не стал ее домом по-настоящему. Она временами срывалась и выговаривала мужу, что у них нет детей, потому что они поселились в этом доме, а муж только смеялся. В дверь так и не постучали, но с каждым днем становилось все сложнее. Маленькой пенсии не хватало даже на еду, и тогда она решилась продать ту самую утварь, которой так радовалась когда-то. Она понесла ее к соседям, крымским татарам. Пришлось пережить неприятные минуты, рассказывая о том, где служил ее муж. Соседи собрались и рассматривали казаны джезве. Они молча смотрели и плакали. В секунду до нее дошло, что они оплакивают тех, кому все это принадлежало. Она уже думала, что никаких денег она не получит и унести бы ноги, но соседи не стали с ней разговаривать, заплатили столько, сколько она вначале просила, собрали посуду и, не взглянув в ее сторону, молча ушли. Они не сказали ни слова, лучше ругались, оскорбляли, но не так же. Она стояла одиноко посреди чужого двора и понимала, что в сущности у нее нет дома. Тот дом, как и этот двор, чужие, чьи-то. Молча доплелась в тот дом, не жить, доживать. Ее ведь никто не гнал, только запоздалое, незнакомое прежде чувство вины. Тедавилемий. Yalan, vakit hiçbir şeylerini unutturmay, tedavилемий. Tek gerekmeyeni yok ete, muyumge emiyet koşa, renklerini koyulaştıra, gayrıdan her şeyge kıymet kese, ayak terazisinde her şeyini gayrıdan çekip yanı adlar koya. Ama tedavилемий. Ağırgan yerin ziyadece sızılay, jöyüklar ziyade sezile, kanlı yaralarga tuzlar sepe. Tedavилемий. Ve içimdeki bu büyük kara oyuk terenleşi. Boşlukka çevirleşip kemleşi, içimden kar yağmur yağa, yerler ese. Zaman ese kar taylıcıdır ki, keçmişini kozgalay, erişteye. Tanış adlarını aklıma koyup, tedavилейim dep işandıra. Ama tedavилейim. Yalancı etraf, yalan iftira. Ona karşı sadıklık vatanға, olarga karşı cesur yürekler, haksızlıkның sonu var mı eken? Benim silah tüfekdegi
kalem. Olsun sözün kulaklarga yetsin. Olsun soňdan sürtülsün, sızılsın. Olsun soňra soňsun, yok etilsin. Boşuna dedi, eşitse alem. Menim selam tüfekdegi kalem. Писать полустихами, полурифмами, писать полусловами, полусмыслами, полуотчаянием и полукриками, полунамеками и полумыслями, полуналичием, полуотсутствием, где град на голову идти меж струйками, полупредательством, полуотвагою, марать страницы, шурша бумагою. Не выношу. Сербест еллер башыңны сыйпай, сарыла сачыңа, сен бу ерні кушу, кырымсаңа яраша, сен оңа. Каяташ, деңізде далгалар, көктеки булут сені таный. Сен бу ернің сайбы, оның майеті, оның қаны. Sağ olun. Gidersen oğlum olsun, derya deniz yolsun. Gidersen oğlum olsun, derya deniz olsun. Ne ornun yoldaymaz, odaysa damat duymaz. Ornun yoldaymaz, odaysa damat duymaz. Cılama da topay kız cılama, biz kavuşmayı can duymaz. Cılama da topay kız cılama, biz kavuşmayı can duymaz. Arpa ektim az kaldı, hamuş ektim saz kaldı. Arpa ektim az kaldı, hamuş ektim saz kaldı. Cılamada tutay kız cılama, kavuşmamız az kaldı. Cılamada tutay kız cılama, kavuşmamız az kaldı.